Ini Parmigiano Reggiano. Yes. Parmigiano Reggiano, kita cairkan dia. Dia sama macam Grana Padano. Ui, panas. Sudah cair. So macam ni. Parmigiano Reggiano. Dan kita mixkan dia dengan spaghetti. Yes. Dia ada mushroom. Dia punya bau lain macam Bau dia lain macam. Yes. Ini memang kita korek dia habis-habis. Parmigiano Reggiano. Kita mixkan dia dengan black pepper.